Sylvia Asumedu Sechi ono so come home. One day secretary to the Shanti Regional Women's Week. Me P for Mema me no Gerardo and Yauza Omoa Prefer to coin Mike also can media no. Enche bi edo wa beka so be ye dia. Enti michia obi a otie bia. Women's Swing Ashanti Region. Yeah, more than ready. Me said the okay no. Me niema bebre fa ma abefo ahoma no so. E che se me ne wo kasa yi. Nipa bebre na etie ekwa ekire bebre. Ti sa wo hihya ade o dem na de koto abontia ena adwuma yeye no so ye fe ne politics enye nipa ba akofo ne no mudili ene ekuo bebre ne dili nti ene mebi wo a eyesa ode to abontin ebi wo so a ewo se ewo form nti etutu niema bebre ya eya start programs ayeye constituency women's organizers ya taxi omo a obi eye ni programs ade ewo se me ko de wo se me tu nipa ma omo ko programs no e all regime a woni tua edoso adoa bedintuo aware eyie pa de wa woni tua se every weekend bia ye wa eyie engagements ene ye ya programs so ya hihye nti woman swing no de ama empanyifo ehu se ewo se ma no ne di animu no original say ye dikan aye niema bebre ama o mahu se e betimi aye enu nti na e de 2 minutes kakra ahye yensa se yenhwe so na yenye na ye ready pa se nyame be kan ye ho na de wo se ye ma enkunimdie no so eba aye nyina ya kan se breaking the 8 no e betimi so a break nyame ya aduma 7 December na minim se enu aso mu di dwumadie kese bi wo Ratri Park faye kom kakra briefly dia na e course Jubilee Ratri Park. Okay, Ratri Park no regional chairman committee sa ye beto ababi a oyi committee so mbehwe various committees na no na ombeye adwumaden ye ne emre bebre na 2024 is so nsihye ye ohihye ye bedru sa a ode sa date ni ba na sa time ni mo anso women swing so yenso yenhihye no say mrano bia ye be conferences starting from the polling station to constituency then na about region na national ne kramiti asem wede na ye national women's organizer say send ye de na CIF no national de no ode beba region ase enti ye hwe nhihye na chairman date na ode launch committee na ne ye de na aba behia ti me ne me chairman kasa also ha no kra say beka women's conference no ne launch of the committee na boom na ye na wo share so enu a obaye no women's lunch no ene committee lunch no so efefefa amfa wadwuantwi anase amfa entutuye bia ama na yenua dan na samoa so ada bia obonwuma ye ono so na ono so release nyuma ma ye flag bearer Dr. Baumia nti ono so epa ho ntoma nti na akoye program yen sabanya me adom ni na very successful. Well, very successful. Him say if I nko mokoso na manfo busebusa say o hwe the regional executives na dodo no abai nipa ba ku mienu bi entimi am piem wo ho e ma na manfo busa questions bisa say so as a tension kakra e were among you the executives ye hu Francois wo ho ye hu Raphael Safo Patrick wo ho ye hu Mr. Champon the first vice chairman wo ho and in fact the second vice chairperson oba pa de nyanenti yese wo tukwan now ye kai say there was a time bia the big three or the big six more expressing concerns about how they are being dealt with, especially within the MPP in the Ashanti region.
enra e kamya koye say asa muntimi and resolve that particular issue wakoye oba pani that party mu no Sanyama we na bawanim, and how well are you also working to resolving these issues? Well, me da CBM. Me for fide so achia me regional chairman, the hard working chairman Bernard Pibo Siako. Me ne na ye adwuma ye 3 term mu na ye we. Na per the experience I me wo working with my chairman meka say you see life is a teacher, the more you live then you learn. So me chairman sua bibia sabri and now asesa every bibi ho a sabri de na me chairman no oye ni nyuma first no say wasesa bibri every ho a onye bibia obeka say me amedi metumi ye na me involve obi a da bi obe make sure say obema obi a role na we play Ashanti region here 47 constituencies me chairman executives no obia woni deputy we divide mu ama obia me regional women's organizer me wo 4 constituencies a me di regional chairman wo ho a ho issues ene ho de ekọ banyina me na ebesi me so na me hwe de bro me so a mintimi nye no na mato ama me regional chairman na wohwe enti ye nipa ide Evans ye ntena abrabo mu abra watimi ne wakame ema definitely asembe bana enipa wo ho asem eba manipa na enipa hwe nyamiama ye nyansa na ya solve bibi pejae ewo ye mu executives no nyankopon adom yen leader the flag bearer of the party oti oyi nipa bi ama yura chairman saka ho yura FF antoka ho Dr. Yu efijasi MP eni mpanyifo kakra free nkran by vice president office ama yaka asem no asem bia ni ho yeye 17 executives tie program na miensa ma minni say I say follow pattern be a consistent be minni say you see any papa say o mo ya ma bibi eka say say but me there so far as I'm concerned bibi any ho ya carry last about a month as a 3 weeks ago president battle na many me organizer and now Ibia menene kasa I have the opportunity to move with the president me organize a dia ni mu kwan ebia na me oje information na me meje information what is say dru ha o ono so me dru ha o mo so what is say asem bia ni ho bibia ni ho nti ejuma ne so me organize a lecture on lecture one university okosunwa nyina enti ebia Sunday no lecture no me nkasa ebetimi abase bibi na isi ne kwai me youth organizers so ebia bibi yes 17 o e chairman ka yes 17 me nwa vacate de oni ha o amanone be obeba in the next week or two na ye nipa 17 enipa 3 ama program yesi asemo sintia mi hu ni sabibi ani ho who control 47 constituencies in the Ashanti region polling stations dey bibre adwuma na den mekani say my adwuma to work with women nyemre me ba afoforo no na eye me den yakabrofu bi say women are their own enemies yaka ti me ba ye no first one no na me hu say first one me hu say na opposition ti no me ye bibia me nim say omu a me beto omu nya obi anye bida ti na me nim say ye beso ame
nti saa nkrofo no so a menum se de me ye no omo ana edu ba bi na ye free machi nti e ma ne ye me nwanwa ye me nwanwa pa but mi ko bie na me hu se uye adwuma fa wakoma mu nyina ye na de tosu biem so ma nyame ni wadim Matthew 6:33 osi seek ye fe yenhwe nyame na henie ne ne trene kane de aka bia ode be maye nti abrabo a ye boy nyame ni mu a enye ye eno ye number 1 number 2 e wo se oba form you see the way up is down uda doma no a ye adum bi keke e na aso so onso nchen omu a eyi wo no eye animunyam bi na e de adom te wo se wo hu sa e na face so de be ma wo leadership no aye ye pa ye se obi ni wafa na obetwe na ba wo nchen din very difficult but o yire wo na mpaebo ni di wanim na ahobra se no wa eye din anipa ne beti wase obeba be ka ho enti sa wo dadoma no ema di nkomo se wa wani twia ema di nkomo ema juma ye di but se ubetimi aye na wa ye ni ye na ema na bo abaso a sa na ema we se nyamisuro ahobrase enkabom ene adwuma de. What has been your most challenging moment say uye oba udidom se anim ewo Regina eno eni kuta party I see di Ghana so say was there a moment in your political life who feel say minya kranka me di see here? Oh yes, why not? E didn't see it. Hey, kofa asem we aba ha. Okay. Me ankasa na me politics. Okay. Enti na me nimu sane esitie. Na me ye papa bi na enipa no me fie de me na namudua politics o. Okay. Enti I grew up abra na me papa former president mode posters ba fie na yasesa na ye kopopo. But say wo politics mu na wo nimu de ekode na me nimu bi. Ti me ye papa bi na me constituency for ka say de mitimi ye no ntimitimi aye adi wo manim ne be fa me. Na ade ba ko a man ye nida se beto me 2018 me second term and I make her say me hu say me ye adwuma ne opposition that na me man ye meetings or banners no kra no na me kosre ho na yakoye meeting nti ye agreement with the owner and say ye buy beto aduane you buy food so that no so adwuma akoso ti me manipa ba beto aduane sometimes so me ana ye pon beto aduane no sponsor wo exactly say na be ye meetings no ye we are sometimes me ni omu nyina work from banners to adum we work from banners to adum ti ye konyane ye stress ti ye bedu aduma nye rural shops na nkrofo achiche iska na meyi me ho afri ho na meyi leaders satana mo opposition before 2016 elections in a partner kono na matwe me ho na meyi leaders among the women isi mo nche na mo bia fa bi nko ne constituency nko ye adwuma single handedly me ne abrochefo bi kasa ma me de 40 container used clothes every amanoni buy ebe chema me ma e de koye adwuma
me ma enkrofo fria me ye niam bebre be adopted polling stations ebo amani bi se ne be ya ombetimi aye adwuma mu constituency timi hu se ma ye adwuma along the line we take seed me ye adwuma till 8 months ansa na me come maternity leave akọwo aba me wo ye 2 months na me san bai eti minim se ma ye adwuma but e dey asem bi to me so ema election ni connect na anidaso ni babia e dey asem to so yes why den we kunipa na number kunipa ntimi nkom nipa na why den ene dey atwam ene dey atwam nti no ye mane nko ene dey ye kase ye kan sisi atwam na ye nipa ne be fomfom ye ho okay ye foma na wo se ye de che me kai say not too long ago minya dream now I was praying for something say nya me be ye bibia ma me and then I had a dream in the dream no na obi a wa ye me boni aye me ja na wo nearly in front of me na opa me chonte in the dream no me born in such a train there's one function ma function enti me sorry ye na me sa debium no and then me who say angel bia begina ho no catch me say forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us and lead us not into temptation. And why na me tie and I'm a friend nipa no phone so na say the Holy Spirit was trying to tell me say me ma be gina say me pay microphone me so obi a me bone me so me fa nche no enti e nipa die be fomfom ba ye foma e wo se ye ye kura no ye e me nyame de che ne nyame de che ade enti na ye nua bi so fom ye ye mfa nche enti eno de ye mfa nto nche enti ye me ya pa na ye me nwanwa so to the extent say ye kwa adwura e kwato aba baby a me kwa akoda kura no na ya je afiri mesem ai enti adwura hene no na constituency chairman ne ka kire no na nam se nyame ka ye ho nti ohene no so minya favor won nanima ode ne fie nyina ma me ema minya baby de metitoye enti politics ye niema bebre ebi timi si NPP ebi timi ti NDC mu ebi timi si CPP mu obi timi tena se na wabopo afa ho abra woni mu hwe asem no na chese entatia aunt kra no no kreba akokra akese enti se aunt but ye ka to me so wow what's something very inspiring yeah Ahaya Kuba 87.9 FM. The Ashanti Regional Women's Organizer Nana Ama Ampoma ene yenine sinkonya ye twetwe enkomo ewo mabatoɔ dwumadie so nana mekai sɛ o ka ba na asasam ne munhia mu wia mutimi sikro before 2016 na mu wura stores mu ne ma musika enne wura store me moska bebe mame oh yeah sure yes in me den oh in fact yes enne me den oh Evans mame nka bibi nchiro ne fato adwum as Christian okay nka achiro na ye wiase we ye nkɔ Kwame Nkrumah abreso biem ye nkɔ buzi abreso ena ɔmampanyin kufo kra ana era Mahama kra abreso ye nkɔ biem e wiase ba bia nye Ghana nko eye nyame nhyehyɛ ye da hɔ yanima na ebekɔ na nyankopɔn na sem sɛ
emre mu odin beba na de meka kire obi a otie bia yemfa politics nto nchen obi a otie mi bia se ne one me nya adwen kura echena onwe mase mi ho na mnim se da bi one me be ya adwen se nyame behwe ne ma na emu omre pa se Kwame Nkrumah breso de twe no ankasa emu nyamre biom sa na ohwe Ghana de ohwe Nigeria kra Nigeria African country yenuane on any other African countries Togo ya ha no mbesisa dollars o enyema Ghana for bi ka se ayedin no enyema ni bia ye Ghana for na ka da wo hwe amemu ekoso ye neighboring countries na yen MPP aban no ye boye homodin enkabe ye din a chesi yes we are sure enkabe din a chesi wo hwe de esisi wo aman man so recently me colleague we call France ocha pictures bi chere me every 1 hour 30 minutes acha 1 hour 30 minutes bia petrol ebro esesa otwitwa different filling stations almost signboards at the WhatsApp me otwitwa chem France Togo for ba dollar ya $24 e ka se dollar ya nchini nyina ho otimi ma obi free na Togo beto dollar ha be na o mampanyin na obeye pa be yi and who cost am until mampanyin na ma o ma black market for no e pack dollars ni gu o ma obi free Togo beto enya sa hwe me nuanom me sister mo mpanyufo ne me ma no me mpanyufo ni me nuanom ketu ayewo etonton emoko ne tomatoes me ade information ya gather o market no omo run shift tomatoes eba ebebie mama obi atobi no eye information ya nya wo ayeguso ayeye ho adwuma ebi omo de bi kase we no farmers no enhodu na we emonton omo de a week na we mo bamoko onions se ne be ya ade ni mebu odwa so na ebuo ne nyefo because ebebu yes ebebu odwa so a ebeyefo eyesa ebede na oman no emunyede oman panyin no na pamfo president Akufo-Addo wona o omu yedi ombetim bia na ohwe niema ye ba ye ya uhwe niema abai we ba ye it unam krom ha cry Evans wo de yenka no kro wo ye o journalism work dear but yeah yenka no kro niema ekoso wo krom Ashanti region ene yewo eniema ye ba ye mofra na omuni namo a ene abaya fa omo sua etiri ye sua de pama abaya sa mo monthly salary a bosome first no do be koto adwuma mu a ukoto sewing machine ema no na wasa ma ne chop money ode be ko TNT ode be ko aba abaya ma ne ba bi obesua onto bibia na wasa ma ne monthly salary a ode be TNT ni chop money akwa aba ewo Ghana ha Ghana ha TVET ni TVET ene friend say why ye ya fresi o so no mema o pictures videos evidence based documenta enkrofo o my employee mu a o mu ye adwuma me pamade me company did the Biob Lazarus why ye for ama me mofra tenor be train o mu a bosomi bia why ye for mu 500 Ghana cedis Uni J, you can go to her because minim say or a part of the Sikaneba. Sikaneba. Oh, see you. Because some friend had ka say Sikaneba. Oh, me pacho. Mention of first vice chairperson. We set a friend or a set. Or why CEO Ashanti region. Opa o chan friend no bra video so o mema o evidence a che mofra omuchi omuka omuni companies bi ebiti sami bebre che omu ade pam a bosom yesam omu me nkora no mokwaje a eto de bi omusima ebi a bosom ya so 2 weeks e mai de achi mai no ma fa telephone wo wa na mofra na ba se
of course omo deal with so many people enti me myself so me so yebu e ba ya na aba ebu so delay kakra but abetwiaka so ye Rose Ashanti region ye kasa wo Rose hu sa enne baby a obedu bia baby a ye ntachi ho na ye kakra bi na no mia me nwa nipa o ya de a we encourage no na itima ye ne de no waye me nwa asenso honorable asenso bo Chibu Antima MP be ye road minister America odi road ko wa Ashanti region me kura me hu adwiri me TUC ko offer so ache ene kura me fa so eti say omo ye bompa ye say omunjai okay bo shay abrepo kwan aho de menyamfa ho ya fa wa utimi fa ukofa adankwa ameti said de ukọ offense so about 2 weeks ago me fa ho na me kura me busa me ho say uye offense main road so ame adentina wo san be ha say because car say fa ho enu be say 50 to 100 a day but omu ye gates side by side kwan no so omugusu gidi hwe ebu akwata no so road hwe atonsu major roads na ye complaining ene other small roads omo contractors gusu omo ye adwuma gusu gidi omo ye adwuma so abai baye ya yebi ene ndi maami bi kasa was nanama wo share Dr. Baomi amona na semaye me kokwa so de bia na akromfo ahia no magye abuye no magye nema ene me bani di gu me phone so ade ni hye mitirim uko bia mitirim na wakwa akoyi misika na no de nema fa port de bi omo amukota chiman ne sa nema nema omo de omo nema fa port no so sei omo di nema fa port no o se omo di omo nema fa port no so na ebi mu ka se duty no emu Dr. Baumia woni ka kan kampe wa kada da say port no oba ebeye mremremre krama na so wo mu dada yes wo mu dada ntin ko nyei o mu dada say udi memeti hey as Ashanti Regional Women's Organizer mi secretary ti hey say meme hihye bibia say me pesa me ye ewo other constituencies there Sylvia be ya ne say odi ni input be ba say ma ebosom twede nka wo ye ni say a ke be boa me ba say me madwemu me fu say me ye ni say ne ebe ye ya me ka che ni say me so me de no me ye ni say say bi wetimi akabate ye mfa as me nka sa say wo kura tumi say wo de ya de different kakra sense say wo che wadwe wo bibi ho you know it enti Dr. Baumia no ntina obaye ena obaye no so wa kire de me de madwen e kire ya ye faye we me de koy ya som ya ye ebia ne se ene first na ukiu so many years ansana imams weeks ansana ukoy passport awaye ena otimi di 24 hours enya passport na nse mi we video bi o se o free Holland o neba o se bibi wa nyini passport so jano fi ofa ne Ghana card nyame adom obomu boy ya odi abedru Ghana enyema bebre na aban bae yaye hwe me kai pa se 2016 2016 na enyume egu factories bebre kofo because of dumso na factories bebre fish kra na enya binwe na wana emfa ne sika nkoto fish na ayi e friend say MSA enne kania no say yedum na ye di communication ye communicate mamu media fo yi say bibia say ye nipa kra ko ya na ye ho to na say 2014 2015 so na timetable ho ye di adwuma nanse kra de na timetable ne makra enso so ho ana fon ne adum no so ka mo se dum si dabi fon ne ye different from say ye dum asisi fon ne say ade na ye machine ne si wo ebetimi abasa me kasa o fidie mu yi obi ate na so tie mi but speaker na ma me kasa ni nipa ne tena teko but o na odum no enye o na odum no nyam na medum no eye bibi na asi ena no adum eti fon ne ye
bibiansi na machine na ya adwuma na atiko na omu de amika na omakoye ho bibia no de onim se ebeko off na communicate na de omu de ehu se we no time aso se o se service ana se bibi for to be aba o se sesa ne de omu communicate ma media na mo de akofom na o maba ho na o maba abaye o mbe so ana e kama na ejina so eti e fidie ne de eden obi si interchange so anadwo o tukwan na okwa akra be 3 am na obi tepo obi so na otwa a friend say why sini bi enipa timi di nsamone eti eno sa no wada anadwo wo so air condition nyunyunyu utifun ya unim de asi eti eno unkasa bi a dum so no yenya ho adwuma na minister ho na aba na nye ne yie ba wo be ikan afo be kan no krepa se ne na eti enra no ene ente sa free education minima mefo a yenkrofo omumma bebie school a na omunsa gu omuti omkoyi omuntoma akoton omko bobosia na at the end of the day yagu omanim ase ene mofra no abaya faafa empabo omuhye ene mamefo se wako social media eku bebraba twantoma sisi ye ho kama oni sika oni eka biada no so ana odi bi akoto se mikotua me best school fees abaya fa kani nyina Ghana nyina wo enye one region ane mofra ni ko school be kakra benya ye ma se okosua de pam kra na owie SS no so won ko school ni biem kra je se efie bibi ni ho kra na abaya hwe na ma otimi anya nimdie bi a okosua fashion na obeso betimi express itself no de aye na dwuma abaya odwen ne ma ho ene na na adoda nkwa egufo ado ne Dr. Baumia nana se free senior high school ya na man foka se de bia no an MPP foka light boy den free senior high school Mbako boy den free senior high school Intos boy den free senior high school Mwale yentimento free senior high school bibia ai free senior high school Ebimosu huni say yes indeed man from twa school fees na so owura edwomu a sika no ko hye dwomu ho no cause nema boaye den wo hwe 2016 sene na man fosifa jemo nwura dwomu man fosifa jemo no bebusa ba mise bio I just want to be very honest eni enkofo de sa odono ehia mo anase me na sepo bi wo ho ya unhwe video na vice president ba Dubai na wanko wa mabiana keditia first face je mahama siye no okay Kofusiano modem nunwe wa medium enhumu obetimi atra Ashanti region journalist me Judy say pa kasa anes na mini ha oba na mini ha oba na oni na mini kumase sa ene mesen but man sheda anti did ni sa did the course won me send videos ya send mame say yura ba omia wura dwom kofo bu ofu say waye dey ye yintuma sefom me na make a cho enti obia ni wa obehu ba omia obeka say Debbie me hu bi da oba region ha ye hu ye me nwa be ma doctor na poso beba enche wa obehu ya no de me invite o say me fa ho kanyina bra ne be hwede ekoso ya adwuma enkrofo appreciate me shi enkrofo a asemo mu ka che me ane se na na ma mo ya adwuma na mo communicators no mo nkasa asemo mu ka no abawe aye adwuma but mun nkyere adwuma amaye communicators no mun mra na mun nkyere de enkofo ka no really I am telling you adwuma be na one constituency one ambulance yaye
now no president by a former hospital no one agenda 111 me fan say about 80% or 70 to 80% ye wie ni nyina ade bia ni wa na na do dan ko agufado one na ban kan ya ye nye de ye nwie ye no na ye nwie ye enso so ne ya hya ase enti enkrofo bunfu ye kra me na me ka cho enkrofo still enkrofo wo anidaso wo ye mu say MPP amonyoku no ye wo ho a ye ne mama omo so akoma to omo yem ye to aso na e break 8 na e be boa Ghana enkrofo aton krakakra wo Facebook yo we free Zong Dominic Ba Enkatet Sir Evans tell Nanama to stop her propaganda and face reality on the ground. Her government is not doing well at all. In fact, Zong, my editor wadi no. We free Nicholas Ejay Opon, a beauty that transcends words and a gifted communicator, the woman Nana Ama Ampoma. We free Swami Heneba from Swami Heneba. Nana Ama Ampoma is a shining example of hard work and dedication, and I'm of the firm belief that with her as the leader in the women's front in Ashanti region, MPP shall surely break the 8. Keep up the good work, Obatampa. Lawrence Buache, aka Buche, or no Asemia Sorry Kwanta, near Unity Oil Filling Station. Victory for Mahamadou Baumia and MPP. My duty, your duty, our duty. Let's all join hands to break the 8 for our mutual benefit. Greetings to the Kwabri East MPP parliamentary candidate, Honorable Onyina Echampong Akwasi Jemfi, and Honorable Kechi Asumedu, the assembly member of Asemia electoral area. Brown Nam also the irony of life and business in Africa. People will steal from we say this discussion unfortunately meaning the head and tail of it. But your demo day but near man in fact a discussion. Nicholas Ejay upon a compassionate spirit, kind spirit, and a warm and a caring individual, the woman Nana Amampoma. And Yaw Gerardo, so say very calm and delightful to watch. She's hardworking. And these are some of the messages on Saka. But Zong say you can hear propaganda. Oh, me buy propaganda no. My ne bini de he say me party aye adwuma enti Ghana fo nto aye so propaganda ne de me buy makasa ye politics me MPP ni mapa me nye politician me kasa twitwi obia minim se minuanom NDC omo niema omaye na me so me MPP me so me wo me niema amaye but me hu se ye nya atamfo ye nuanom but me de no eba eye adwuma chen omo de ono so panyi bi betena ono so beka se ono de ne ba eye adwuma chen me de enti propaganda na ne de me ka de me party ba ye my aye I no ntia wo se to me party so e ma ye san break 8 me nya propaganda and me kura no me nsem a me ka ne bi about political insults. You see, we don't have any Ghana bia or babia, we have only one Ghana and ko Nigeria me wo tell for bear for omo free Nigeria ba yes me say me ma omo adwumanye because Nigeria nyo ko UK and ye no my sister friend me from UK and I'm a mom pie my you and no one ye bo opunu odo ka see outsider obeba na ye de and ye ma smash car no omo wo UK bi ba bibiem they have only one UK ti Ghana ni ti UK no onye happier obeba ni nchi saa na me so meti Ghana ha mini Ghana bi aka Ghana baako enti mesre politicians ye kasa ye ma ye kasa no nye kasa edi nkabom especially a man me President Kufuado oye me wofa mepe saa na Yewura Mahama ono so oye me wofa ewo me fia mepe enti politics of insults me am against it
me kwa me election amako bia me kwa me ka de maye ene de me ba meye. You no see me say me opponent kra me bonidin me ba ma bo obidin de me party ba aye yaye ena me bo ho dawru ene de mode maye ya yewura ba omia me so oba port ho no be ne paperless ports be ma ne ma emu ago ama nkrofo nko kutogo enko kra ne ma enko gu ho biem obi abeye free say wode be baga na no yi ne ne ma ewo ho me nye propaganda biawa me to me party. Greatest achievement as women's organizer for the region, no? Mami too. Greatest achievement ni nyina obia na say me women's wing. No, and yes affect the women's wing no kwa keke, but even the ordinary person on your party background no wait me a benefit. Hey. And there's a baby. Mami too. Sir. Me pesa me bo me nua bi edi wa ha enye fe. Okay. Me ankasa no. Me mpe obi a me pesa me ya ade na obi be hu se maye na obeda ase. Na me ye wa ade kra ma na obeda mase a wo frɛ me kra me mfa. Okay. But me wo NGOs miensa. Sa NGO Ampuma Foundation, AF1 Foundation, and a foundation be so I make one friend modern women of wisdom. So me a member, penny womb. Yaya near my baby. Yaya near my baby. Yaya inspire and for baby. Obusa kwesi cheya, the original former communication director. Through my foundation, ye nu anema sebi disabled for mama boamo. E kuna for thousands of videos. Me election e kuna for the subompaye e wo dem mame. Videos omu tu omu punu wo dem. No musu for nana mampuma. Orphanage center Gerardini. Ya adoye bebre wo orphanage centers. Sometimes me ma orphans no okona ye bompaya ma wa besu me ne ukọ me orphanage centers bia me koye papa wo ha me ne udu na kora na me ni ho kora na ye de me din kwa ye kama sema you cry enema bebre. Now minim say akabe 6 days na MPP e de omo manifesto ana wa kasa wo party de omo manifesto ababonten bigiri say Osechi Mensa Bonso led committee no then omo consult o Pachoy. Okay, what should we be expecting in the area of women development? Well, many ma me nsa na me de two omanim. Number 1 the affirmative action no. You can say I'm a pass but President Nyansan here. Yes. We are worried. So President Nyansan. Na present. Asa che. Wono. Wono kwa de ma asem kwa de wono the way a o pese ma yesi kan ho bom magana ma yesi ekoye ni mu no. Because ode we no to 2 years bi ho ase years no sign in term. Oh, president ni juma die doso. So wonim say president juma die doso. But years bi do nya time pa sign in term. Oh yes sir Evans na wa nya de. Oh na me kai o keke. Asem ne asem hye betimi aba se odu ye na emre ni du ana ebia office. Oh, okay. And ye de kwato na ni mo go through na bia ebia affirmative action edu obi kwa na woni ho ebi so ana o ada engagement enti da ho twen na oba obeba be hwem enti me no ti ye ebi obi akotena me fie twen me bia oni Facebook live enti onim what's going on on social media obeka se makotena na ma fie kura sa bankoto no so no onim ba bia menam enti enim de enti a president en Nyansan ne de ni kwase de adwen keka ne ma bi na me tro bibi so about Ashanti regional women Queen mothers ne me leaders but no de mintimi nka no oh yeah fidie so okay
and about your women's wing and also so unse eba national and regional national elections na region ne de ye mama nyina akire o madwen because mama ni nyina ne omu na ye adwuma ba eba national de a ye mama no nko aso to ti ma ni bi so chiro breme ene mama ni bi so issue concern say ye omu mothers enti say you say koto national ba na ka say ma no nko na enko vote a esa ma e leader no hwe ma no side nko a ogigi ma no so mema na jealous kakra say esa ye gigi ma no nko a so ye gigi mema no so enti e ba say e na regional level say mema na ma to be there na ye involve o mu nyina enti no national no so ye hwe se be ba sa mutimo hwe se mema betimi ato ma na ba ne bi national. Okay, so we're more of a proposal to CBN committee amend the NPP's constitution. Yes, yeah. Now, what do me afa hono? We are worried, say, delegates. Now, so there's this conversation. Mom for so edi hon komo pa say Ghana nyi na dodo na free delegate because wamu jemu sikansa na omudi tumi na mama. As a matter of fact, sisi bi kura $10 na omudi tumi no ede amamo. Ti nipa no ebenya akwanya no a ewo se ono so ebo modia na oteneka na nsen eye Justin Frimpong Kodua the chief scribe of the party to true of penny the map party no call bono no wadwa lie oba enra Saturday me an interview bisa na say papa ase no wadwa lie do wo sen ai onya konya no kro besa kan bi aka ho say appointees ni bi omo ase omo lose touch with the grassroots yi so di omo sika ansa na omo timi ekudru sa level ho omo nti omo kan yi we are worried me okase ebi wa itua $2 ni cedis ame me ne onya adwen. Oh, okay. Ibia na odi untwe bi Bible krase omamo wo nsura esen ogie enti me enema ba ha ya be hia we wo ye minua ketewa enti me ko na se me se Evans ene mi ntanhia wo ti ne de ma ba idie diko na ucha enu ye heaven adoye nse no de me nkoto aba bia na de heaven adoye enu bia na de te for me se maye madwuma yie se maye madwuma yie a me who the reason why I was say me kotua bribe okay bia na me ma say nipa nemre se ukoshia delegates a omukọ omutiti various communities okay and omuba one center ebehia enti omuba wase ni mre wase na daje na djuma wo ye wajato ena ebia obu okra odi moto obu also odi car na waba spend the time na waka wasem nyina akire ti uma no TNT se bia 20 cedis 50 cedis 10 cedis na 5 cedis say oh je na fafaka se mase omra enya bribe me nko election twia sa sika kese na okeka ni bida me ni bi mpo ai me ni bi kam de be call orphanage center ko mama ma no na omodiji oh but o friend ni pana oba no betie wasem na o mane o show appreciation kakra bi saje ne fafaka me feel say enye bone but what be for assume say a man for spend pa me catch all say me tibia na me tie twantro me tibi enye MPP nko a NDC so yes. me tibi Katia Cross na me de me hu ni say as politicians no ye ni nipa no nipa be yu boni aye e wo ho ye di bia me da na me catch all say 2016 me hu say me ye adwuma ti na me kwa me nyini say obi contest me ko obenya nyina so enso so onya nyina so but say oye adwuma no na nyame edi wanim pa nipa betimi edu hwamo de be nyankopon ni hwamo ebe edu wa obeka nipa bi so a omo wonka ye na omo so omo ato ama say
you follow with this tangent say I was say nipa no mu bi boka pa ansana o metimi anya tumi a o mo hwehwe a man no fam no ebetimi hu ne say baby a politics mu wenyina kudru no when you a lot of experience ebetimi a scare off a man no bi almost wo pepa so metimi abeso mo man dem so sanya ma we say ni muntina akoya consider dia ma oh bebre me wo one instant your baba ko because of the me ko a me ko muntino na ne din say obe go into marriage and a relationship obe expect say obe wo na wo na bibisa esinti no politics kra anya na kono. I see. Oh yeah, but say encourage you ni kwa say me de me fair mu no e bia nya me ma me fair mu say menya nimdie wo na me so me de etu obi fo enti me encourage you no pa say no and running away from your herod I was say u face no na odi no kre na odi nyame ka ho na o ye adwumaden o yesa obetimi aye ene o assembly member a ogusu a oye enti no enema ni bi wo ho a ya na eskaye nkakra but ni kwa se yesuo politics yedi atempa adia wonim ho hwe kra wo se obi wa woni ni mo ho pa ya na wo dandwe se woni benya asem de obeye bia nya ne fe. Nana Ama Ampoma the Ashanti Regional Women's Organizer a man dom boa no fo ena ene ye ne no asin konwa ye twen komo ewo mabato dwumadie so me pesen ka me bie phone lines ne be 5 minutes bi we pe man ko ame so onyo ba menfre na mo share mo views ene ye mama nko a opportunity onyo ba menfre 03224 98035